Djeca ne mrze stvari. Ne vole ići popodne spavati. Znači, ja nisam ni uspjela reći čim radimo, oni su rekli, mi mrzimo palentu. Ali to, znači, A kad se taj mrzimo počne događati? to je neko čuo negdje. Jel? Pa to čuješ negdje. No. Djeca ne mrze stvari. Dakle, stvarno, temeljeno na 20 i nešto godina iskustva, djeca ne mrze stvari. Ne vole ići popodne spavat. Što ti se kroz život promijeni. Da mi je sad leć tu iza ovog šanka. Nema, slušaj, nećeš leći jer imamo još posla. Ali imamo mi prvo pojest, pa onda. Onda leći. Tako je. Tako da čuju negdje, čuju od prijatelja, od prijateljice, neko nešto kaže, neko od odraslih negdje prokomentira. Potpuno nesvjesno. A oni upijaju sve. Šta god mi kažemo, šta god mi napravimo, na šta god se mi nafrgnimo, to će oni raditi. Jer to rade ljudi koji su njima jako bitni u životu. Biti svjestan toga da smo mi njima svima jako bitni i da ako ja kažem ja ti to neću jest, meni je to fuj, ja to ne želim probati, to nije kuhano, neće dijete to probati. Znači opet mi smo, krivi smo super je u nekakvim situacijama tipa za rođendan, ćeš raditi male pice. Ali onda daj dođi mi pomozi pa ćemo mi to napraviti zajedno. Pa šta misliš šta bi mogli ostaviti tvojim prijateljima? Hoćemo uzeti gljive pa ćemo ih izdubiti pa napuniti unutra nekako punjenje pa napraviti. Da li će dijete doći na ideju da ide samo jest gljive? Možda hoće, možda neće, ali ako vidi od mene da se to može tako napraviti ili od tebe, ili od mame, ili od tate, ili od bilo koga, to su onda druge stvari koje krenu. Znači moramo paziti kako moramo ih uključiti. Mi, prvo što govorimo, što radimo, i sa uključivanjem mislim da je puno veća šansa da će onda je ta nekakva paleta stvari koje stvarno vole, a ne jedno zato što su vidjeli. Palenta stvari koje vole, da će u stvari se proširi. Da.